Ya, yang beda Presidente Fundação, Sekretaris Jenderal, Namun Direktur Skam, Mang Marcel dan Tesorero, kami gawe tambah saya rekordação, masih istirahat sih. Ya, kalau teman kita pasal 5, makasih Pak. Udah, lah. Ya, baik pasal 5, rekordação gawe tambah ini Presidente Fundação. Firmai panggilan Sekretaris Fundação. Hindi na direktur Skam, ano si Bas? Terminamos ang marcha. Ya, timai, saya acompaña Bapak Tim Level Terpadu. Ya, convidamos directores, coordinadores, profesores atau kampanye dengan Presidente Fundação União, atau di Kapal Selam